Zdravo, drage moje. Danas ćemo pripremiti jedne kiflice, lisnate kiflice sa hrenovkama za koje vam neće biti potrebno dugo čekanje da nadolaze ili da tijesto ostoji da bude lisnato, znači brzo se sprema i jednostavno. Potrebno vam je brašno, sol, malo ulja i ovdje sam rastopila jednu kašiku meda sa malo mlake vode. I od toga ću sad zamijesiti tijesto. Ovdje sam stavila kvasac, kockicu sirovog kvasca da mi nadođe. Kada ste umjestili ovako tijesto, sad ćemo ga ostaviti da odstoji 40 minuta. I evo, ja sam ovdje pripremila, pobrašnjala sam ovu površinu. Evo vidite, tijesto je nadošlo. Sad ćemo ga podijeliti na 10 do 12 dijelova. Je li vi žene ovo koristite za brašno? Kaže mi jedna gospođa prije par videa, kaže, gospođo, to vam je za čaj. Znamo, za čaj postoji u DM-u filter vrećice. Kupite, stavite domaći čaj i riješen problem. Ovo koristite za brašno. Ovo što podijelite na više dijelova, više će vam biti lisnate kiflice. Ili u ovom slučaju krasani sa hrenovkom. Ovo djeca obožavaju, odmah se pojede. Znači, čim ga napravite, nestane. A najljepše od svega je što ne morate čekati baš onaj proces pravljenja lisnatog tijesta dok ga 10 puta vratimo u frižider. Prođe nas voda sa kiflicom. Evo ja pričajući s vama i ne prebrojaju. 13 ima. Znači sad ćemo ih samo ovako malo izraditi kao loptice da nam budu posle ljepše kad ih budemo razvijali. I evo, kad smo ih sve lijepo izradili, sad ćemo još malo staviti brašno i sad ćemo krenuti od ove prve i razvijati. Ja naravno koristim Madi hrenovke, one su mi najbolje. Ovdje sam pripremila već 2 pakla. Madi proizvodi su vam najjeftiniji na tržištu, a najbolji i najukusniji. Trudite se da razvijete što tanje ove. Ja ću sad uzeti jednu kasnu, pa ću na nju da prebacujem svaku ovu. Još ću je malo da razvučem. Svaku ću da stavim malo ulja. I idemo sad dalje.
prate, ali stvarno imaju toliko loših komentara da je ne povjerovati. Ja nisam nikakav profesionalac u kuhinji. Ovo sve spremam za svoju porodicu, za svoje prijatelje i dijelim naravno sa vama najjednostavnije moguće recepte koje sam ja već bezbroj puta isprobala. Znači, to što vi meni pišete kako se ja pravim pametna i pokazujem vama nešto što vi već znate, postoji opcija da me takve žene ne moraju ni pratiti. Ja imam svoje žene koje su svakodnevno zahvalne na nekom jednostavnom i lijepom receptu. Da završim sve. Vidjeli ste, evo, stavljam jednu na drugu. U sredinu stavljam malo ulja. I idem završiti sve ove pa vam pokažem dalje. Evo, završili smo i posljednju. Sve skupa ovako da razvijemo. Sad ćemo da uvijamo ovako hrenovke. Prijedno sam već uključila na najjače da se zagrije. Znači odmah ćemo ih peći. Na pleh sam stavila papir za pečenje. Ove 3 su ostale prazne. Nismo dobro izbrojili hrenovkice, ali nima to veze. Poješće se one i ovako. Znači napravite malo razmake. Nemojte ridati baš jednu do druge. Ovdje sam polovila hrenovkice da mi budu onako malkice manje. Pogledajte, već se vide ovi lijepo listići. Znači da će biti odlične. A vidjeli ste, jako jednostavno se pripremaju. Nema puno truda, nema čekanja onog lisnato tijesto koje pripremamo domaće. Ide 10 puta u frižider. To je i meni naporno.
znam svakog, razumijem, to je prenaporno. Ovo ide sad da se peče, jednu sam zagrala na najjače i sad ću je smanjiti na 200 stepeni i idu da se peku 15 minuta. Pogledajte žene ovo. A bilo vam je potrebno samo 45 minuta da ih napravite. Sad nisu odlični. Nikad brže nećete pripremiti lisnato tijesto. Pogledajte, svaki sloj se odvaja. Prelijepe su, mirišu divno. Naravno, uz madi sve ide lakše. Ako vam se dopada i ovaj moj recept, vi lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Hvala vam što ste tu, što me pratite i što me svakodnevno podržavate.